on kad ti sujete, znači mama, ja. Nisam znao da je ovo cura, a ovo je žena. Znakovi. Naučio sam nas njima svašta. Znači žena, ja žena, cura, begi, ovu, posvoj ovu. Znaš, ajmo na posao, begi. Ja ti misliš da ovo je ovo, ja, ne bre, ti ima tu, to, ja. Jedan od etih gluhonijemi je ošao u Švedsku. A jedan ostao? Jedan ostao van. Jebo, majko, nakon 5 godina dolazi ovaj priča. Naučio se? Priča. I to je, abaja. Begi, otkud? I te, pa, znači moraš ima pare. To su ti dokaze. Znači moraš ima pare. Begi, koliko? Znači, 15.000 eura da progovoriš. Aj, puno pa. On nakon toga 5 godina nije jeo nikog, čuvo, čovjek radi ovo, ono, skupi pare. Gdje je švedska mjesto kad je Landskrona? Kako? Landskrona neko mjesto. Ima u neko šuma tam, njihova, gdje su ti bili vitezovi. Ko u tebe na vikendici? Kome na vikendici, ja? Ima neki guru iz Indije. Guru, onaj sa pošom ko Ahmedija zamotan. I tačka je na čelu. Sam to viče, to su to, kad ulaziš tam, to su pjesme. To su neko Bude, tako nešto, guru, ja. I oni su, došao on tam, jadni. I on, begi, guru uđe, viče, tam. Dolazi čovjek, ima i prevodioc sa njim. Čuje ovo sad. Kalebreja, da ne pričam, viče. Mani, gdje spare? On u kovert specijalno čovjek izbraja. Popališe se, ugase svjetlo, popališe se svijeće. I sad viče, ba. Tako 2 sata. Isto sine, ulaze, vode čovjeka. Regali čovjek. Go. Malo bokserice. Dole, halat je dole sine, ja mislim on pošao na borbu, vitozovi, borba s kopljima. To u zavojima, ona slika, ona što... Svežaše njemu oči. Etom golom. Etom gluhonijemom. Sveza se mu oči. I skinuše ga gola i načuturiše. Vičo, čekaj, sad ćeš progovoriti, jebo ti se, znate. Ljudi kad ga čoj složi, on jadnik viče, pusti je. Viče, smo naučili sutra B.